Guys, welcome to my YouTube channel. So this video is going to basta mga ligo na guys. So padung na miss pasa nito. So yes guys, padung na miss ang mga tuban. So mga ligo da imi ug dagat. So pag-asa mi padulo ani. So oh my god. So guys, kailangan dyan na magmask karon kay oh my god. So hi everyone. Hi. 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 So kailangan na naman mata sa mga agtuon. Ay! Balik ko daog ko. Pagbabalik ko ulit tindahan. Balik ko tindahan dito. Na, nabinso akong 5. Mama, tindahan ito. Uy! Tanto, gulaman na. Balik ganit ko. Piso, gulaman. Para inyo. Got me. So guys. Hi. Layo naman dyan sa aming aabutin. Mo nang lagan. So it's time. So ang layo pala. So malapit. Apit na daday. So malapit na kami guys. So, oh my god, saan na kaming gobat? Asami? Uy! Hindi ko alam saan na ba itong palukso. So, oh my god, hi! Picture, Oh my god, muna siya, day mga syupa. Muna siya, so, hello guys, so, nagkuhan pa mi kung asan yung mga ligo dapit. Ato ganito soy. So, ato mi sa pikas. Ay. Ulo. So, usay feeling mo day. Muna, di maligo. So guys, pupunta kami sa kabila para masaya. So, anong konday ka na? Anong masasabi mo? Agay. Naligo na ka. So, hi. So, oh my god. So, doon sa experience ni mo din nakalaw. So, umaya na kami maliligo. O sige, oh my god. Punta na ako doon. So, sila. Sige, it's your day. Sige na. Picture, So, hi. All my ladies, all my ladies, all my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow